Kasnong Tangnub East Jante Hills District, kamsyam latre banyadan benta hak election MDC sa Jante Hills Autonomous District Council na Saipung-Nongkhlieh ya kabala penlong hak arpawai terik rempang arja arpusan. Kadaw ke jingbom trek ki Nongthep Nongthep vote kadai namar kum kasnong kalasyam ya karai ban boycott ya kani ke election namar kim kwa ban don sa ke MDC constituency. Kadai kasnong hakipor baladap kahap Sutnga-Nongkhlieh bat hadian karai ke delimitation committee kabadai kadaw ke bala penjalan ya ke election MDC hak HADC bat JHADC la penhap ya ka sa Saipung-Nongkhlieh. Karai penhap ya kani kasnong sa Saipung-Nongkhlieh kala penlong ya kasnong ban persya bat kala don ru ke jingtur ringkat ki lama yang hak sport tari ukula lengkot arja arpusan hakmat office JHADC. Kadaw bakila persya hi kalong bakadon ke jingya per habarok kiliang la kalong ke ketien ke theliet ke riti dostor bat kijat benrio biate watla kamdan makana ke jing isi yaki. Hakani ke si tap vote komsi benta ban pentri kam ya karai boycott kumta uweru nongsong snong syam lawan mi satya syaka jaka tap vote hakate kasnong. Habatin pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batai kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.